Eyo Proski, uyu ni P1 Promoter, iyi ni Truth TV Rwanda. Ndongeye ndagarutse uyu munsi nkuzaniye minisitiri wo muri Guinea Equatoriale. Uyu mugabo ni umunyadushya, uyu mugabo aho uri bujye hose urahasanga amafoto ye ndetse n'amavideo ye. Uyu mu minisitiri rero amazina ye bamwita Balthazar Engonga. Uyu mugabo yakoze agashya nyuma y'uko rero government igiye kumusaka iwe, igiye gushaka ibizibiti by'amafaranga yaranyerejwe kubera yuko nakubwiye ko yari minisitiri warushinzwe ibijyanye na finance, ubukungu. Kugera iwe rero uyu mugabo barabanje bamwambura telefone ye, ndetse bagiye no mu kabati basangamo laptop ye nziza yakoreshaga. Uyu mugabo rero mu gihe abantu bari baturutse muri government cyangwa se abashinzwe security bari baje kumucekinga, bakinjira muri telefone ye na laptop ye, baje gutungurwa no kubura ibindi bizibiti bari bakeneye, ahubwo bisangiramo amashusho y'urukozasoni, amashusho y'uyu mugabo Balthazar Engonga yaryamanye n'abagore barenga 400. Uyu mugabo ni rutayizamu, ni kizigenza, bamuhe barondoro, bamuhe ibihembo byose bishoboka, kubera yuko kumbwira ngo kuryamana n'abagore barenga 400 batandukanye, kandi noneho buri umwe ari we wese ufata amashusho. Icyo kintu muri kucyumva, buri umwe ari we wese ufata amashusho. Nagize amahirwe niba atari ibibazo, ahubwo kuba nge nabonye ayo mashusho kuri Twitter cyangwa se icyahoze ari Twitter bayita X ndetse na Telegram. Ayo mashusho arahuzuye, ariko icyo nabonye cyo Engonga Balthazar, uyu ni rutayizamu, niwe rwose ugomba kwiharira uyu mwaka wa 2024 nubwo uri murarangira. Ariko uyu rutayizamu rwose Balthazar Engonga, minisitiri wo muri Guinea Equatoriale, ahangaha si ibintu byo gufana cyangwa amakabya nkuru. Niba ya mafoto ye wayabonye, shaka n'amavideo, kubera ko ngewe numiwe kuko ibintu biri kubera hano rwose muri Afrika muri iyi minsi biteye ubwoba. Reka yita mbihuza n'iyi nkuru yo bita Daise. Uyu Daise ni umwana w'umunyagana ariko ari gutura muri Nigeria. Ejo bundi yakinnye filime, Melanine Daise rwose yakinnye filime ari kumwe n'abasore 6 bari kumushwanyaguza. Ariko Afrika ifite amakuru menshi muri iyi minsi, niyo mpamvu nanjye P1 Promoter nzajya nyabatamo. Uyu mukobwa Melanine rero nyuma yo kuva iwabo muri Ghana yahise akina movie ya mbere, yahise akuramo ibihumbi birenga 30 by'idolari, aryamanye n'abasore barenga 6. Noneho ubu ngubu yamaze kuba yorganiza indi shooting agiye guhuriramo ngo n'abasore 11. Hari umwe wo muri Amerika nahoze mbona wavuye muri Amerika aratravelingaza muri Nigeria. Amafoto ye ndaza kuyabereka muri iyi video. Uyu nguyu nawe yavuze ati ngomba kujoininga iyo kipe y'abasore 11 bagiye gukoma cyangwa se bagiye kwitera uyu mwana w'umukobwa. Aya mavideo rero rwose mujye muyashakira za Telegram cyangwa muyashakire za X, kuko nta yindi platform nimwe wayakuraho, kubera yuko ibi bintu biri kubera ku mugabane wa Afrika muri iyi minsi. Amakuru arashyushye, Afrika yabaye ntoya kubera ibi bintu. Aya makuru ari kuvugwa izi Showbiz, kubera yuko aba bantu muri Afrika bari kuduha show. Ngira ngo byaracicikanye hano mu Rwanda, amavideo agenda arekurwa, ariko noneho hano muri Afrika ho atari hano muri East Africa, muri bino bihugu bya za Nigeria za hehe, baraguha show, baguha amavideo ukabibona. So reka rero nsoreze ahangaha, nsoreze kuri iyi nkuru ya Melanine Daise, kubera yuko ejo bundi rwose banagiye gukina filime iteye ubwoba n'abagabo 11 bari kumukorera ibyamfura, niba ari ibyamfura mbi sinzi ukuntu nabivuga. So reka dusoreze ahangaha rero, narinzanye ya update ya Balthazar Engonga, minisitiri wo muri Guinea rwose warongoye abagore barenga 400 bose n'abafata n'amashusho. Gusa ikiza kirimo nuko nabonye nta mwana w'imyaka uri munsi 18 urimo, nicyo kiza cye. So ibindi azabazwe imitungo yanyereje, ngira ngo bari abagore we yagiye arongora, ibyo ni ibyabo n'abagabo babashatse, kuko nahoze mbona n'umuryango w'umugore w'uyu Balthazar, umuryango we rwose afite umuryango mwiza, umugore mwiza n'abana 6 beza. So ariko umuryango we wabwiye umugore waramubwiye ati mukore divorce, aturiya mugabo yasebye atata kwanduriza izina akazaryanduriza n'urubyaro mwabyaranye.
kuko barimo barakura. So rero ni ikintu gihabanye, bantu mubikora ariko mwirinda gufata amashusho. Nge na B1 promoter, iyi ikaba Truth TV Rwanda update.